Ku bantu bamwe iyo bavuze iterabwoba bumva abagabo bambaye imyambaro ya Kisilamu ibahisha amasura, bakora ibikorwa biteye ubwoba kubireba, nko guca imitwe y'abantu mu butayu imbere ya za kamera, cyangwa se bakarasa abantu amasasu menshi bavuga Allahu Akbar. Gusa ntabwo iki ari cyo gisobanuro cy'iterabwoba, ndetse n'ibikorwa bimaze imyaka myinshi kurusha igihe twatangiriye kubimenya. Nta gisobanuro gihuriweho cy'ijambo iterabwoba kiraboneka. Mu buryo rusange, iterabwoba risobanurwa nk'ibikorwa byose bigamije gutera ubwoba ku nyungu za politike, ingengabitekerezo cyangwa se iyobokamana. Ni ibikorwa bishobora kubamo ubwicanyi, gusenya cyangwa se gushimuta bikorwa mu bihe by'amahoro. Ku bw'iki gisobanuro, iterabwoba ririmo amoko agiye atandukanye. Hari iterabwoba rishingiye ku ngengabitekerezo n'impinduramatwara. Iri ngiri riba rifite intego yo guhirika ndetse no gusenya gahunda n'imiyoborere bisanzweho. Iri ryaramamaye cyane mu kinyejana cya 19. Irindi terabwoba rishingiye ku nkomoko. Ni ibikorwa by'urugomo bikoresha intwaro, bikorwa n'itsinda ry'abantu runaka bavuga ko bahuje inkomoko cyangwa se bahuje idini. Hano hatangwa ingero z'ibikorwa by'ubwicanyi byagiye bikorwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abazungu bavuga ko bafite amaraso y'umwimerere atavangiye, bavuga ko Amerika ari igihugu cyabo. Bahuriye mu cyiswe Ku Klux Klan. Iri terabwoba mu rwego rw'iyobokamana rivugwamo abavuga ko barwana intambara ntagatifu, jihad. Ibyiswe intambara ntagatifu ni ibikorwa bya kera, ariko twabimenye cyane mu myaka ya za 80 bihereye ku mutwe w'abiswe abamujahidin bo muri Afghanistan. Iki gihe abangaba bari bashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zavugaga ko barwanira ubwigenge bwabo kubera ko barwanyaga abasoviet bari barateye igihugu cyabo, Afghanistan. Aba bafatwaga nk'abarwanira ubwigenge bwabo, ndetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibashyigikiye barimo n'uwitwa OSAMA bin LADEN baje kuvamo abaterabwoba. Turaza kubivugaho. Ubundi bwoko bw'iterabwoba ni ryiswe terrorisme indépendantiste. Ni abantu bakora ibikorwa by'iterabwoba barwanya abanyamahanga baje mu gihugu cyabo cyangwa se ku butaka bwabo. Muri rusange, iterabwoba ni ibikorwa by'urugomo birimo kwica, gusenya ndetse no gushimuta, bigamije ko abo mufite ibyo mutumvikanaho cyangwa se ibyo musaba bagira ubwoba bw'ibyo bikorwa, ubundi bagakora ibyo mushaka ko bakora. Abakora ibi ni abaterabwoba. Reka tubivugeho. Iterabwoba muri rusange ryakomotse kugeza ubwo uyu munsi ryuzuye isi yose, ndetse imwe mu ntambara zikomeye isi ihanganye nazo harimo iterabwoba. Turi kumwe na Koje Bank. Uburyo bunoze, butekanye kandi bunihuse bwo gukoresha banki yawe ni ugukanda akanyenyeri 505 urwego. Ohereza amafaranga, gura umuriro, ureba amafaranga asigaye kuri konti ndetse n'ibindi byinshi. Gendana n'ibigezweho nawe uhitemo gukoresha serivisi z'ikoranabuhanga za Koje Bank. Ku bindi bisobanuro wagana ishami rikwegereye cyangwa se ugahamagara 50 50. Ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2001, abantu 3,000 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barishwe nyuma y'uko umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda uyobeje indege enye zitwara abagenzi, zimwe zikagongeshwa inyubako zihuriramo abantu benshi muri New York. Uyu mutwe wari ufite umuyobozi witwa Osama bin Laden. Iki gihe nibwo hari hatangiye intambara y'iterabwoba ku isi yose. Ni intambara irimo ibitero byinshi n'ubu ngubu bigikomeje ku migabane yose y'isi. Ni intambara yavuye aho yatangiriye ikwira henshi ku isi. Uyu munsi irarwanirwa cyane cyane mu burasirazuba bwo hagati no muri Afurika. Al-Qaeda, Daesh, Al-Shabaab, Boko Haram n'indi mitwe myinshi iri hose muri Amerika, mu Burayi, muri Aziya, muri Afurika. Uyu munsi iyi mitwe yose isa n'ihuriro ryihishe inyuma y'intege nke z'ibihugu ahantu hose ku isi, zaba izishingiye ku bukene, ubusumbane ndetse n'ibindi. Ni gute isi yisanze muri iyi ntambara? Ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 11 mu 1979, i Maka muri Arabia Saudite,
Kuri uwo munsi ibihumbi by'abayisilamu bari bateraniye ku butaka butagatifu mu gikorwa cyo kwinjira mu mwaka w'1400 ku ndangaminsi ya Islam. Rwagati mu isengesho bumvise urusaku rw'amasasu. Umukomando ufite imbunda yari amaze kwinjira mu mwanya wa imam wari uyoboye isengesho, afata bugwate bamwe mu bari baje aho ngaho mu mutambagiro mutagatifu. Iyi Ubufaransa bwayoborwaga na Perezida Valéry Giscard d'Estaing. Ubufaransa bwari inshuti nziza ya Arabia Saudite. Birumvikana abayobozi ba Arabia Saudite bahise basaba Ubufaransa ubufasha. Umusigiti mukuru i Maka wari wafashwe bugwate, ababarirwa mu magana bamaze kwicwa. Ni igitero cyari cyagabwe na Juhayman al-Otaibi, wahoze ari umusirikare mu ngabo za Arabia Saudite. Yarafatanije n'abarwanyi 300 bose bagendera ku matwara y'uko isi yose ikwiye kuyoboka Islam. Bari bamaze gushimuta ahantu hatagatifu mu idini ya Islam ku isi. Juhayman al-Otaibi n'aba barwanyi be bashinjaga ubwami bwa Arabia Saudite kurya ruswa y'abanyamahanga bakarenga ku mahame ya Islam. Basabaga ko ubwami buvaho. Bari bashimusa ibihumbi by'abayisilamu bari baje mu mutambagiro mutagatifu. Ubufaransa nk'inshuti nziza ya Arabia Saudite bwahise bwohereza abagabo 3 bo mu mutwe w'abajandarume batabara aho rukomeye, Groupe d'intervention de la Gendarmerie Nationale, GIGN. Aba bari boherejwe gutoza ingabo za Arabia Saudite ndetse bakanafatanya gutegura operation yo kubohora bafashwe bugwate, ariko igikorwa nyirizina kigakorwa n'abanya-Arabia Saudite bonyine. Abafaransa ntabwo bagombaga gukandagira ku butaka butagatifu. Niko byagenze, maze ingabo za Arabia Saudite zibasha kubohoza bari bafashwe bugwate. Abagabye igitero bafatwa ari bazima. Nyuma y'iminsi mike baricwa. Muri bo harimo abarwanyi benshi ba Islam b'abanyamahanga bari baje gufasha bagenzi babo bo muri Arabia Saudite. Ni igikorwa cyatwaye iminsi 14. Ushatse wavuga ko iterabwoba ryo mu myaka ya vuba ryatangiriye ahangaha. Mu gihe iki gitero cyabaga ndetse n'ibyagikurikiyeho byo kugerageza kubohoza bafashwe bugwate, aho muri Arabia Saudite i Jeddah hari umusore muto w'umunyeshuri wo muri kaminuza wari ukurikiye ibyo bikorwa byose kuri televiziyo. Bwari ubwa mbere akurikirana igikorwa cy'intambara ntagatifu yo ku rwego mpuzamahanga, aho abantu baturuka mu bihugu bigiye bitandukanye bakihuriza hamwe bagakora igisirikare kirwanira impamvu imwe irebana n'iyobokamana. Bamwe muri abo barwanyi bari abanyeshuri bo kuri kaminuza ye. Kugira ngo ingabo za Arabia Saudite zibohoza umusigiti w'Imaka wari washimutiwemo ba bantu, uwatanze plan cyangwa se ibishushanyo by'uwo musigiti kugira ngo ingabo za Arabia Saudite zibashe kwinjiramo zigaba igitero kiwubohoza bitazigoye, uwatanze izo plan ni kompanyi ya se w'uwo musore muto. Uwo musore muto w'imyaka 22 y'amavuko yitwaga OSAMA bin Laden. Mu minsi mike yakurikiyeho yarangije amasomo ye muri kaminuza ya Jeddah. Yari afite imyaka 22 y'amavuko, afite umugore n'umwana. Yakoraga nka chef wa chantier muri entreprise ya se. Turi mu 1979. Aba basore bafashe bugwate umusigiti Imaka. Iki gikorwa bakoze ntabwo cyamamaye cyane mu Burayi, ariko uyu musore we cyamukozeho cyane. Isi yari mu ntambara y'ubutita hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Leta Zunze Ubumwe za Soviet. Uburasirazuba bwo hagati bwari burimo kubona havuka abantu benshi bafite amatwara gakondo ya Kiislamu bagaragaza ko idini ririmo guhinduka, kandi ibyo bintu atari byiza habe na gato. Muri uwo mwaka w'1979 Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviet zateye Afghanistan. Abasoviet bashakaga kwagura igihugu cyabo bakagenzura ibihugu byo hafi aho kugera muri Pakistan. Urwego rw'ubutasi rwa Arabia Saudite rwari rufite abakozi bake icyo gihe. Muri bo harimo umwarimu wa Osama bin Laden muri kaminuza. Uyu mwarimu yaje kwegera uyu musore muto amusaba ko yajya gufasha abavandimwe bo muri Afghanistan batewe n'Abasoviet. Yamusabye ko yabafasha mu birebana no kwegeranya imisanzu yo gufasha abarwanyi bitwa Mujahideen. Bari urubyiruko rw'Abanya-Afghanistan. Yahisemo Osama bin Laden kubera ko yari amuziho guharanira amatwara gakondo ya Kiislamu. Ikindi, yavukaga mu muryango ukize ku buryo kwegeranya imisanzu bitari kumugora. Ise Mohammed bin Laden yari umushoramari ukomeye mu bwubatsi. Yarazwi cyane mu gihugu hose muri Arabia Saudite kandi akaba umuntu hafi y'ibwami. Osama
yari umwana wa 11 mu muryango w'abana 50. Abavandimwe be benshi bari baragiye kwiga mu mahanga, bafata imico n'imibereho y'u Burayi na Amerika. Nabo bari baramaze gufata imyemerere n'imigenzereze ya Kiislamu y'ubworoherane. Osama ibi ntiyabikozwaga, yumvaga idini igomba kuba uko yakabaye, ikabamo intambara ntagatifu n'ibindi. We ntabwo yari yarigeze ava muri Arabia Saudite, yabayeho acengezwamo amatwara atari mu bworoherane mu myemerere ya Kiislamu. Yashatse umugore afite imyaka 17. Ku rupfu rwa se yarazwe miliyoni 30 z'amadolari. Abarwanyi baturutse imihanda yose rero bagiye gufasha Afghanistan kurwanya abasoviete. Bahurira hitwa Peshawar muri Pakistan, aha niho bahuriraga akabariho batorezwa mbere yo kujya ku rugamba muri Afghanistan bituranye. Niho Osama yagiye. Yahamaze imyaka 4 mu myitozo yabi ya gisirikare, politike ndetse n'icengeza amatwara ryo kurwana intambara ntagatifu. Mu 1984 we n'abandi basore 116 baturutse mu bihugu bitandukanye by'isi binjiye muri Afghanistan ku rugamba. Akihagera we n'abagenzi be bakiriwe n'abarwanyi b'abanya-Afghanistan. Osama abona abayisilamu babaho Kiislamu byanyabyo mu buryo gakondo nk'uko yabyifuzaga. Kubona abayisilamu badafite ikintu bahuriyeho n'iby'abanyaburayi. Michael Barry ni impuguke mu mateka ya Afghanistan. Ibyo yabonye ko ari nko gusubira inyuma mu binyejana 13 bishize mu bihe by'ivuka rya Islamu. Yahuye n'abaturage b'abanya-Afghanistani barwanaga intambara bakoresheje umutima wabo wose kandi bafite Islamu ku mutima no mu bwenge bwabo bwose. Rwagati mu rugamba aho rukomeye bajyaga banyuzamo bagahagarika kurwana, bagapfukama bagasenga batitaye ku bisasu bibanyura hejuru. Kuri Bin Laden uko kwari ukubona umwimerere wa nyawo w'inkomoko y'idini. Ibi yabonye ubyongeyeho amatwara yari amaze imyaka 4 yinjizwamo, byamwongereye urukundo rw'intambara barwanaga n'urwango ku basoviete bari barateye iki gihugu yaraje gutabara. Gusa yabonye ko aba barwanyi biswa ba mujahidin batari bafite amikoro ndetse batanafite ubuyobozi bukwiye. Mwibuke yari umukire, yabaguriye intwaro anababera umuyobozi. Mu myaka 2 izina rye ryari ryaramaze kuba ikimenya bose muri aba barwanyi muri Afghanistan. Urubyiruko rwinshi rwatangiye kwinjira mu barwanyi be. Ingabo z'Abarusiya zatangiye kugenda zitsindwa buhoro buhoro. Bin Laden n'ingabo ze banabonye ubufasha batatekerezaga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarabafashije cyane kubera ko barwanaga n'Abarusiya. Amerika yavugaga ko Bin Laden n'abamujahidine ari urubyiruko rurwanira ubwigenge n'uburenganzira bwarwo. I Washington abayobozi bakurikiraniraga hafi imigendekere y'urwo rugamba muri Afghanistan. Ni mu 1986. Rwagati mu ntambara y'ubutita, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatekerezaga ko gufasha uru rubyiruko rw'abayisilamu ari uburyo bwiza bwo guhungabanya no kujegeza Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Perezida Jimmy Carter ubwe yari yaremereye Afghanistan kuzayifasha gukubita Abarusiya. Impamvu yafashaga Afghanistan nuko yari yaratewe n'Abarusiya. Bini Brzezinski wari umujyanama wa Perezida Carter mu by'umutekano, iki gihe yanagiye gusura abarwanyi baba mujahidin ku rugamba bayobowe na Osama bin Laden. That land over there is yours. Buriya butaka buri hakurya hariya ni ubwanyu kandi umunsi umwe muzawusubirana. Intambara murwana muzayitsinda, musubirana inzu zanyu n'imisigiti yanyu, murarwanira impamvu ya nyayo kandi Imana iri mu ruhande rwanyu. Niko yababwiye. Amerika yahaye aba barwanya amafaranga menshi n'intwaro zari zigezweho nka za missile Stinger na missile anti-aérien. Mu buryo batari bazi, Abanyamerika bari barimo kubaka umwanzi wabo w'ahazaza. Intwari ikomeye ikoreshwa n'abaterabwoba yahimbwe na Osama bin Laden muri iyi ntambara. Kwiyamamaza no kwamamaza ibikorwa byabo mu itangazamakuru rimwe na rimwe n'ibitari byo. Aha niho yagiriye igitekerezo cyo kubwira abasirikare be bakajya bamufata amashusho ari mu butayu ku ndogobe nk'umuyobozi w'urugamba, nk'umugabo utagira icyo atinya. Aya mashusho yakwiriye hose mu burasirazuba bwo hagati no hirya no hino ku isi. Ni amashusho yanaherekezwaga n'ama interview cyangwa se ibiganiro yatangaga avuga ibikorwa bye. Ndasaba abavandimwe guhina amaboko y'imyambaro yabo bagahaguruka bakagenda nk'uko Uhoraho yabitegetse.
nimujye ku rugamba kugera ubwo muzabona ingororano nyamukuru. Uko niko isura ya Osama n'uwo ari we yatangiye kumenyekana hirya no hino ku isi. Iki gihe isi yari kimufata nk'umuntu w'intwari watabaye igihugu cyashotowe n'Abarusiya. Inkuru n'amateka bye byatangiye gukwira isi yose. Bamugereranyaga na Che Guevara, umusore w'umuherwe wo muri Arabia Saudite wemeye gusiga byose akajya gufasha abavandimwe b'Abanyafghanistan ku rugamba. Uku kujya mu itangazamakuru kwatumye ibyavugwaga bitandukana kure cyane n'ukuri kw'ibyaberaga ku rugamba. Ntabwo we n'abarwanyi be batsindaga ku rwego byavugwagaho, ariko uku kujya mu bitangazamakuru byatumye Osama yamamara no kurusha bamwinjije muri iyi ntambara. Mu kwezi kwa gatanu mu 1988 Abasoviete bafashe icyemezo cyo kuva muri Afghanistan barataha. Intambara irarangira. Abarwanyi b'Abanyafghanistan baguma mu gihugu cyabo, ariko Ben Laden n'abarwanyi be b'intambara ntagatifu bafata inzira basubira muri Pakistan, i Peshawar, hahandi bitoreje. Bari bafite ibikoresho by'intambara bikomeye, baranabonye ubufasha bw'Abanyamerika, ariko bari basigaye nta ntambara bafite yo kurwana. Aba barwanyi bafite intwaro ziremereye, bafite umuyobozi wamaze kuba icyamamare ku isi yose, bari bagiye gukora iki n'ibi bitwaro byose bari bafite? Mu Burayi na Amerika byasaga naho nta wibaza iki kibazo. Nyamara Ben Laden wari waramaze kuba icyamamare, abayobozi b'imitwe yose y'iterabwoba hariho hose ku isi bashakaga kwihuza nawe. Muri bo harimo umunyamisiri wamenyekanye cyane mu buhezanguni, Ayman al-Zawahiri. Mu myaka 6 yari ishize, Ayman al-Zawahiri yari yarajyanywe mu nkiko aburanishwa ku iyicwa rya perezida wa Misiri Anwar el-Sadat. Yagizwe umwere kubera ko habuze ibimenyetso bimuhamya icyaha, ariko ibi ngibi byatumye amenyekana ku bw'amagambo ye y'ubuhezanguni. Ayman al-Zawahiri, umuganga wafashe icyemezo cyo gushinga no kuyobora umutwe w'iterabwoba. Icyo yashakaga kwari ugushinga leta ya Kiyisilamu mu Misiri. Yashakaga ko iki ngiki kiba igihugu gikurikiza imigenzo n'amahame yose ya Kiyisilamu uko byakabaye, nta n'akadomo gahinduwe. Bakarwana intambara ntagatifu zigamije kwagura iyi leta ya Kiyisilamu ikagera hari abatizera hose. Mu kwezi kwa 8 mu 1988 ibiro bishinzwe ubutasi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA byamenye amakuru y'uko Zawahiri yagiye muri Pakistan, kandi katari we wenyine. Bamenye ko hari imitwe myinshi y'iterabwoba irimo kwimukira muri icyo gihugu. Gusa ibi ngibi Abanyamerika ntabwo babitinzeho cyane, kubera ko bumvaga ari iby'Abayisilamu, kandi bo bari bakishimira intsinzi bari bamaze kubona ku Basoviete. Michael Barry, impuguke mu mateka ya Afghanistan. Je peux rappeler une cruelle conversation que j'ai eue auprès des responsables américains. Ndibuka impaka nateranye n'abayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika turi muri ambasade ya Amerika muri Pakistan. Narabaje nti, ese mwabagabo mwe ubwo muzi ingengabitekerezo y'iriya mitwe? Ese muzi ibyo barimo gutegura nyuma y'uko Abasoviete bavuye muri Afghanistan? Baransubije bati, ntabwo twaje hano kubaka igihugu, twaje hano zaza kuzitwika. Zawahiri ndetse n'abandi bakuru b'imitwe y'iterabwoba bari baragiye Peshawar kuganira na Osama Ben Laden kugira ngo bategurane imishinga. Iyo mishinga yari mu gusaba Ben Laden kubahuza n'abarwanyi be, akanabaha ibikoresho no ku mafaranga bakubaka leta ya Kiyisilamu. Ni ukuvuga igihugu gituwe n'Abayisilamu bagendera ku matwara gakondo. Ibi barabyemeranije, ariko mbere na mbere bemeranya kubanza gushinga umuryango cyangwa se ihuriro rigomba guhuriza hamwe abafite imyumvire nk'iyabo aho bari hose ku isi. Abayisilamu bashaka kubaka leta ya Kiyisilamu igomba kurwana intambara ntagatifu zigamije guhindura abatuye isi bose Abayisilamu. Bemeje ko uyu muryango bazawita Al-Qaeda. Osama Ben Laden akaba umugaba mukuru wawo, atari uko ari umurwanyi uruta abandi cyangwa se kubera ko abarusha ibitekerezo, ahubwo kubera ko yari we mukire ushobora kubabonera ingengo y'imari. Umutwe barawushinze, hasigara kumenya igihugu bazashingamo iyi leta. Aha niho batangiye kutumvikana. Ben Laden yashakaga kwirukana Abasoviete muri Afghanistan bakahava bose uko bakabaye, ntibagire n'ahandi bahagarara bataragera mu Burusiya. Hanyuma guhera muri Afghanistan kugera mu bihugu byose bihana imbibi n'Uburusiya kagahinduka agace ka Kiyisilamu gusa. Zawahiri we ntabwo yashakaga kureka inzozi ze zo guhirika ubutegetsi bwo mu Misiri. Hari abandi bayobozi b'indi mitwe bo bumvaga leta ya Kiyisilamu igomba gushingwa muri Palestine.
ntabwo babashije kumvikana. Buri wese asubira iwabo bategereza amabwiriza ya Al-Qaeda. Mu 1990 Osama bin Laden yasubiye mu gihugu cye, Arabia Saudite. Mu misigiti iwabo yose niwe bavuga uburyo ari umurwanyi w'igitangaza watsinze Abarusiya. Yafatwaga nk'umuturage mwiza kandi akaba umuyisilamu mwiza wujuje inshingano ze, yemera gukoresha ubutunzi bwe mu gufasha abandi bayisilamu. Yatangiye kujya atanga inyigisho mu misigiti. Mu bihe bitandukanye yanakoranyaga abantu akabaha inyigisho. Imvugo ze buhoro buhoro zagiye zireka kuba iz'iyobokamana gusa, ahubwo zigenda zihinduka iza politike. Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete zari zimaze gusenyuka. Isi yari irimo irahinduka. Umwanzi mushya kuri we yari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamufashije we n'abarwanyi be muri Afghanistan. Ibyo ni byiza, ariko Abasoviete bamaze gutsindwa, Amerika nayo yahise ireka kubafasha. Abamujahidini irabareka, Abanyamerika baritahira. Abanyamerika baharaniraga inyungu zabo gusa, nta rundi rukundo bari bafitiye Afghanistan, Osama bin Laden cyangwa abamujahidini. Yavuga ko Abanyamerika bafatanije n'igihugu cye bamukoresheje ku nyungu zabo. Kugira ngo abone abamushyigikira mu ruhame, Osama bin Laden yatangiye kunenga politiki ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati. Abanyamerika ntabwo bazarekeraho gushyigikira Abayahudi mu kwica Abayisilamu muri Palestina. Igihe cyose tutabarwanya binyuze mu ntambara ntagatifu, ntibazigera bahagarara. Ibitero by'abazitera bizahagarikwa n'intambara ntagatifu yonyine. Iyi ntambara niyo yonyine izatanga ubutabera. Mu 1990 Iraq yateye Kuwait. Perezida mushya wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Bush afata icyemezo cyo kujya kurwanya Iraq muri Kuwait, ashaka kwirukana Saddam Hussein. Atangiza operation yise Tempête du Désert. Ibi bitero bya Amerika byakubye inshuro nyinshi urwango bin Laden yari afitiye Abanyamerika. Ibihugu 33 byari byarishyize hamwe na Amerika mu kurwanya Iraq. Mu kwezi kumwe intambara yari irangiye, maze nk'uko Osama bin Laden yari abifitiye ubwoba, ingabo za Amerika zihita zikambika ku mupaka w'igihugu cye, Arabia Saudite, mu rwego rwo kukirinda nk'uko bari bamaze kubisezerana n'ubwami bwa Arabia Saudite. Mu buryo budasubirwaho, bin Laden yahise ahindukira, atangira kugirana ibibazo n'igihugu cye. Ni ikibazo ubwami bwa Arabia Saudite butari bwarigeze buhura nacyo mbere. Umuturage wabo wabaye icyamamare mu gihugu hose utangiye kuvuga nabi ubwami bw'igihugu cye. Yahise ahinduka umuturage ubangamye. Bari bakeneye kumucecekesha. Gusa ibingibi ntabwo byamuteye ubwoba, kubera ko umufatanyabikorwa we Ayman al-Zawahiri yari yamaze kubona ahandi hantu hashya ho kujya gukomereza imishinga yabo yo gushinga leta ya Kiislamu. Sudani. Nyuma y'imyaka iki gihugu cyari kimaze mu ntambara, cyari giherutse kugwa mu biganza by'Abayisilamu bashyigikiye amahame gakondo y'idini. Mu kwezi kwa gatanu mu 1991 bin Laden yageze Khartoum agiye guturayo. Hano umugabo wari waratangije impinduramatwara ya Kiislamu yitwaga Hassan al-Turabi. Abigizemo uruhare, Sudan yategetse ikurikizwa ry'amategeko ya Sharia. Muri iki gihe Sudan isa n'iyahindutse ubutaka butagatifu ku barwanya intambara ntagatifu bose. Abantu bose bifuzaga kurwanya Uburayi na Amerika kandi bagakwiza Islam ku isi yose bagombaga kujya muri Sudan. Imitwe iturutse muri Yemen, muri Algeria, muri Somalia, muri Palestine cyangwa se mu Misiri yose yagiye gukorera muri Sudan kubera ko yahabwaga ikaze n'abayobozi b'iki gihugu. Turabi yashakaga guteza imbere igihugu cye Sudan, yari akeneye abashoramari rero. Bin Laden na miliyoni ze z'amadolari akigera muri Sudan yatangiye kubimufashamo. Yateye inkunga y'ubakwa ry'umuhanda uzenguruka igihugu. Iyi niyo sura ye yashaka ko abo mu burengerazuba bw'isi babona. Umuherwe ufasha abakene, akaba umurwanyi udatinya gupfira ibyo arwanira. Ku ruhande rumwe yakoraga ibi bikorwa, ku rundi afungura inkambi z'imyitozo y'abajihadiste muri Sudan, anatera inkunga ibikorwa by'iterabwoba hirya no hino ku isi. Muri iyi myaka hagiye havuka amashami y'imitwe y'iterabwoba hirya no hino ku isi, akagenda agaba ibitero mu bice bitandukanye by'isi.
mu kwezi kwa kabiri mu 1993 imodoka itezemo igisasu yashwanyukiye munsi y'umuturirwa wa World Trade Center muri New York. Mu kwa karindwi mu 1995 igitero cyo kugerageza kwica perezida wa Misiri Hosni Mubarak cyaburijwemo muri Ethiopia. Byarangiye CIA ibashije kubona icyo ibyo bitero bihuriyeho. Byose amafaranga yo kubitegura yaturukaga ahantu hamwe muri Sudan. Iki gihe nibwo ibiro bya Amerika bishinzwe ubutasi byatangiye gushidikanya ku bikorwa by'uyu muherwe w'umunyarabia Saudite wahungiye muri Sudan. Michael Skerr iki gihe yari umukozi wa CIA. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à nous intéresser à lui. Icyo gihe nibwo twatangiye kumukurikirana. Twasubiye mu bubiko bwacu kugira ngo turebe kuri buri kintu dufite kuri uwo mugabo. Twagombaga gusobanukirwa uwo mugabo ufite izina rigaruka mu nyandiko zose. Twibazaga niba ari umuturage usanzwe wa Arabia Saudite ukomeza kujugunya amafaranga mu izina ry'intambara ntagatifu cyangwa se niba yari afite umushinga munini watuma tumwikiza. Nous devions l'éliminer. Negate at some point. Aha niho bamenye ko Osama bin Laden yaciwe mu gihugu cye kubera ubuhezanguni n'amagambo y'urwango kuri Amerika n'Uburayi. Hageragejwe uburyo bwinshi bwo kumusubiza iwabo muri Arabia Saudite. Umuryango we wamutumyeho abantu, inshuti ze ziramuhamagara, bose harabahakanira. Ibi byose bimaze kwanga, leta y'igihugu cye Arabia Saudite yafashe icyemezo cyo kumwambura ubwene gihugu. Imitungo ye irafatirwa. Leta ya Amerika na Arabia Saudite banegereye ubuyobozi bwa Sudan babusaba kumwirukana. Mbere yuko Sudan igira icyo ikora, Bin Laden yari yamaze kugenda bataza aho hari. Yari yamaze kwisubiriraho byose byatangiriye muri Afghanistan. Kuva abasoviete bava muri iki gihugu cyasaga naho bakiretse. Abarwanyi batandukanye bari bararwanya intambara nyinshi bashaka kwigarurira igihugu byarabaye ibyubusa. Bamwe muri bo n'abitwa abatalibani. Abarwanyi ba Islam bari bashyigikiwe n'abaturage. Mu 1996 i Kandahar muri Afghanistan, Osama bin Laden yahuye n'umuyobozi w'abatalibani Mullah Omar. Cyari igihe cyo kumenyesha abarwanyi ba Islam aho bari hose ku isi ko yagarutse mu kazi kandi ko arimo gukorera muri Afghanistan. Yifashe amashusho arimo atangiza intambara ku burengerazuba bw'isi. Yavuze ko atari intambara y'abaturage ba Arabia Saudite na Amerika gusa, ahubwo ko ari intambara y'abayisilamu bose na Amerika n'abayishyigikiye bose. Ese yongera gufungura inkambi z'abarwanyi zaherukaga muri cya gihe birukanaga abasoviete. Batangiye gutoza abarwanyi ba Islam bavuye hirya no hino ku isi, bagataha bakajya gushinga amashami ya Al-Qaeda iwabo. Yari afite gahunda y'uko azajya atoza umuntu umwe, uwo muntu agataha mu gihugu cye, tuvuga nko muri Afurika y'Epfo, akajyayo agatoza abandi, bityo ibikorwa byabo bigakwira ku isi yose. Mu gukora ibi yabaga bizi neza ko natoza umuntu umwe azaba atoje abandi 12 cyangwa 50. Abayoboraga imitwe y'iterabwoba ivuye hirya no hino ku isi batangiye kongera kuza kureba Osama bin Laden muri Afghanistan. Mu baje kumureba hari mu witwaga Khalid Sheikh Mohammed, umu-engineer wize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaraje gusaba Bin Laden amafaranga, ariko aje no kumubwira ko amwubaha kandi amukunda. Uyu yateye inkunga ibitero byinshi birimo ibyabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi afungiye Guantanamo, gereza abanyamerika bafite muri Cuba ifungirwamo abakoze iterabwoba. Ni gute aba bantu bageze ku rwego rwo gukwirakwiza iterabwoba ku isi yose kugera aho bigeze uyu munsi? Naha dusoreje ikiganiro. Nitwa Ismael MWANAFUNZI. Ndabashimiye. WARUZIKO, ikiganiro cya Radio Rwanda.